Урматтуу көрүүчүлөр, манеке Кызылкеш шаарыбыздагы эң алды машиналардын бири. Кожаный салон экен иштери, манеке автомат коробка, электропакет бүт баары иштейт экен. Баасыны 370 миң сом. Telefon nomeri 0222 25 0012. Maneki alından sırtqarı uşul Machista satılат eкен 190 миң дейт. 2004 корейский механика eкен. Велюрный салон, электропакет. Бул кетти канча деп атасың? 450 деп атам. Хамма камыгына. Барды кам менен 450 миң. Бардык камыгы 400. Добрый камыгы. 2003 объему 1 экен да. Телефон номериңиз бекинип алганбы? Ошол аскосо коён деп атам. Кодок кой. Oldu. Maneki elektropaket eкен mına. Mexanika, velurный salon. Бүт бары иштейт экен да. Несин жасаш керек анан? Мунунбу? Мойкага алып кирбедим. Болгону бул машинаны только мойкага алып кириш керек экен да. Анан эгесин алмаштырыш керек экен. Эгесин алмаш. Эгес падасына частикке. Алай. Болду мынакей. Басын да бир жолу айтып коюң. 450 kami var. 450 ming kemi bor ekan. Kami var. Kami jig'ila kami bor ekan. Manaki polo mashinasi. Ana ушул poloni aluvchilar bo'lsa, bu yerda mana nomeri bor, mexanika ekan. Ушул yerdagi nomerini zo'ra qilib to'liqroq ma'lumot olingizlar. Tartib o'tamiz. Mana velurный salon. Bu Golf'te qancha deb atasiz? Manaki bu baası 175 ming kemi var da. İçi velurный salon. Bunun yılı qaysı yıl? 93 deydi. Kemi var. 175 ming so'm biraz kemi var. Telefon nomeri 0775 menen 21 91 01. Alemi sizler көрүп турган ушул Mercedes-Benz 230 же болбосо V124. Азыр сиздерден баасыны сурап сиздерге айтып беребиз. Ukam bunun baası kança? 200. 200 ming so'm. Kami bormi? Kami bor. Hazır sizlerge telefon nomerini tartib ko'rgizayli. Manaki uşul 0221 19 98 98 qancha deydi? 98 99 88.